Gede kan. Wih, di mana mah? Bagi benda kita. No, di kota kan no. Itu. Bar di mana yo? Kan nyo kan lah kan no deh. Yot lah no ya. Igo yot lah no, iwo dom. Kanya mana? Chứ yot lah no yot cho cái ngay tung kít. Cái itim mo. À. Nhà bố lại nè rồi. Bố lại là gì? Dari đây đâu? Chứ cho tele. Ya, đi đây. Oke. Kan jadi cantik dia. Supaya tidak lengket semen di molen. Depan apa jalur no? Supaya tidak lengket semen di molen, di bodinya ya. Karena kalau sudah kita taruh oli, dia nggak bakalan lengket lagi semen. Inilah cara merawat molen sesudah pulang dari lapangan untuk biar tahan lama dia. Dicek semua sama oli. Iya.
Nyo petik je baik tua tu lai. Nyo petik om dah baik tua li tu. Buka bau. Dia petik am dah ya. Andro kan. Batang ko ha. Untuk aja dah bateri lah betul.